INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inzain chibai kan bu ka cheu voin hi September ni som paruk zirtop ni ania dama in om theu kan bei sei Assam le Mizoram in biak antum thua tanga tanin tuntum po international news le politics lam kan ngai thale don nia Ramri boina chungchanga Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma le Mizoram Chief Minister Zoram Thanga chu September ni som pakua thotan ni khian New Delhi anin mule dona beisena sang taknen Zoram mi puiten kan thir me kani Mizoram official te chuan Union Home Minister Amit Shah atel ve don le don lo ala soi theilova maro chu New Delhi muna in biak na a om chuan Central Sarkar lam chu antel ngeyarin om ve boke State pan hi Chief Minister te hi August ni som khan telefonin anlo in betoa September thatop lama mai chana in biak na nei an rem titla ngani November tha khan Amit Shah hovin Himanta le purama hi anlo in betoa ramri boina chinfel na konga hian mason na a om ve ret ni na lang Gautam Adani chu khovela pahaw saber.tu anita Amazon nei tupa Jeff Bezos le Friends pahawsa Bernard Arnold te khumin India pahawsa Gautam Adani chu world's second richest person anita ti Forbes real-time billionaires list chuan voin khana tar langani Gautam Adani hausak na hi US dollar billion zale somngale panga point pasari zet atling ta a ani anga hausa chak hian la omlo Tesla SpaceX CEO Elon Musk hian billions ni le somsari le pathum point panga anei meka Gautam Adani nen hi chuan anla in hlat deuh reta amaro chu tun anga akal zel chuan emo Narendra Modi hi ala sarkar zel chuan tepo tila Elon Musk si akhum le ngeyarin omani voin September ni som paruk zirtop ni hian Adani hausak na chu US dollar billion nga point panga in a pung tathut maya a hausak na atanga te chuan 3.64% zet ni khat chung in a pungani hei hi Adani stock lutna san wang ni inan soi LVMH and call to Bernard Arnold chu billion zale somngale panga point pahni na yen pathum na din muna a oma Amazon e-commerce din tu Jeff Bezos chu US dollar billion zale somli le pakua point pasari na yen palina a om Adani Group in stock anay zong hi 20.11 lakh crore ni in ton nai chawatang khan atlut na pung chak le a elrol lovin akang tador mayani ber Top 10 billionaire lisa hian Bill Gates hian billion zale panga point pathum anei meka Warren Buffett hian billion somkole paruk point panga Mukesh Ambani billion somkole panhi point paruk Google co-founders Larry Page billion somret le pakwa le Sergey Brin billion somret le panga point pali anei hloma kan ram le kan chevel ram te hausak na ne na khai khin chuan an hausak na hi oi omlo khopani India pahausalar masazok Ambani le tuna kan soi mek Adani in than le izia po hi thilmak te soi thamatling hial mai ome kumsang ni le somni le pani chung hausak na pung chak berte chu Adani le Ambani ni in Gautam Adani hausak na hi US dollar billion somsari le pani point pali zatin apung to ani Narendra Modi an Gujarat Chief Minister ani hunatang to khan Mukesh Ambani le Gautam Adani te hi alo vur to a inzom na thata kan nei thu po kan soi fo kha ti chuan India ramalal berni na an pu Modi chuan ron luwa chhauta zela Gujarat chhul chuak te tan hian khovela pa ho saberni theina kong a hon sakta ni na lang Ukraine lam ngai thale thuakila Ukraine tan US dollar makta doi zaruk pe kanita Nimin Khan US State Department thupuang tu John Kirby thusoi Ukraine tan package thara lo thleng le do ne tia soi kha kan puang to a voin hian a thusoi kha thleng dik ve nga la ne United States chuan US dollar makta doi zaruk zet Ukraine tan military package apele ta
thulak na ina tarlan danin tun tum package hian high mobility artillery rocket systems HIMARS le amu tam tok tak a chom tel don White House chuan an ni lama September ni som panga ke ni lama ni zan khan Ukraine tran puina apuang felle ta a counter offensive war bei mek Ukraine sipai te tan po hian thulom tak turani military package hian ral thuam mai ba ka Ukraine sipai te training pek na tur tele artillery silai mu sing thum le sang sari zet atel bok artillery mu zinga hian sang khat hi chu precision guided missile mu ani soito angin HIMARS le amu atel bokanga tin Ukraine na deal fo MGM 140 army tactical missile system ATACMS hi chu atel le tel lo riat ala ni lo deva hei po hi alo tel thut mai thei bokani February ni somni le palia tanga anin do nuwa United States in Ukraine tran puina hi US dollar billion som panga la yatling towa atam lulai ngot mai mason na lam na thona na man chu ni se Ukraine hi khita awm tong chu Ukraine sipai ten Russian force ten chuak vezela United States po hi aphur thar le hle ne na lang China in US dollar billion som pakhat point pangaman nuclear plant patni apom le ta Russia le Ukraine war nu hian nuclear ral thuam in tlan siak na hi asang thar le hle ti kan thevek ome khochak rule pui China chuan nuclear plant pahni siam na tur China poisa yuan billion somriat zet apom tarup mai tunkar tirlam khan China Communist Party chuan China chim lama nuclear plant sakna tur project hi apoma hei hi kumsang ni le som ni le pani chunga nuclear power unit som andin na turani hundang zong ayen China hian kumin sang ni le som ni le pani chung hian nuclear plant lam hi abuai puina sa a kumsang ni le som pariat khan nuclear power project som pali an siama kumin sang ni le som ni le pani September tha thleng hian project som an siam ta der mai Chinese Premier Li Keqiang hovin September ni som pathum khan China State Council China Cabinet meeting nei ni in Fujian province Zhangzhou nuclear project tho ni na le Guangdong province Lianjiang nuclear project tho khatna te hi an poma China State media lam chuan heng nuclear plant te hi green energy lamata na man tur ni nan soi China rama hian kumliam ta lamatang khan power in dai lo na hi azwal hlemaya company tam takin industry te an khar pha hialani China National Nuclear Corporation chuan Zhangzhou nuclear project hi akhoyanga Lianjiang project ero hi chu China State Power Investment in a khoi thungang kumsang ni le som ni le pahni chunga China sarkarin nuclear plant unit som saknana sum apas hi US dollar billion som ni le pakwala yatling ta der maya hei hi China yuan poisa chuan billion zani don ani sang ni le som ni le pahni kumin zun thla thleng khan China hian nuclear power unit man lai hi somnga le pali anei to a heta tanga kol phetha power an mu hi kilowatt makta doi somnga le panga point pasari pariat lai ni in khovela nuclear power nga ber ram thum na ani tin nuclear power unit project pom to le nakal mek hi somni le pathum anei boka heng tenen phei hi chuan khovela nuclear power units nga berani China in power man zong zonga za apani vel hi nuclear power ni in China mamo atanga za apanga vel aphuruk sak thei chawani Wang Shaojun Chinese Nuclear Society chairperson chuan kum tin hian nuclear power hi unit rukatanga unit riat vel tal hon thei tumin man la ti asoya kumsa ni le somthum le panga a khichuan China hian power a pek chua zong zong zinga za som vel hi chu nuclear atanga siam ani to ang atibok nuclear power hi civilian maso na ta na man chuan atangkai view mai renga amaro chu civilian mamo hi chuan lam mangin
warhead an tluthina indona thleng tam tulanga nuclear power plant siam lama intlan siakna aom chhozel don nena langani hi khati zong khatun tumata na international news le politics lam kanan soi thei chuni a atop thlengamin lo ngai thak sakawangin ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me